यो फोटो मैले 2 महिना अगाडि इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेको थिएँ saying giant mount Amadablam, fake it till you make it. Actually, this is the original. And I was manifesting since a very long time to see Amadablam with my own eyes. And suddenly, before 2025 ends, हामी 3 जना started Nepal most beautiful trek, Kalapathar and Everest Base Camp. I don't know why, but the days since I saw the picture of Amadablam, मलाई यति मन पर्यो कि कति कति अरु त कुनै हिमालय हैन जस्तो Amadablam भनेको वर्ल्डकै सबसे बेस्ट हिमाल अब जसरी पनि मलाई Amadablam हेर्न मन थियो एन्ड फाइनली अब चाहिँ हामी Amadablam हेर्न गइरहेछौं हामी 3 जना and obviously I'm gonna make it in real. So we started our journey from Kathmandu to Salleri and Salleri to Taksindu in a same day. हामी ताक्सेन्दुमा बस्छौं खानासाना खान्छौं सुत्छौं अनि बिहानै हिँड्न सुरु गर्छौं हामी 8 घण्टा हिँडेपछि हामी आफ्नो बस्ने ठाउँ खरीखोला पुग्छौं अनि फेरि खरीखोलाबाट हामी फेरि बिहानै उठेर हिँड्न सुरु गर्छौं त्यो दिन पनि हामी 10 घण्टा हिँडेपछि बल्ल हामी आफ्नो सुत्ने ठाउँमा जान्छौं यसरी नै कन्टिन्युअसली 5 दिन हिँडेपछि I saw the first view of Mount Amadablam. Oh shit! First view of Amadablam! My god! Woo! Amadablam! Yeah! Yeah! I love you! I love you, Amadablam! Yes, you are so beautiful. I can't even express how much beautiful you are. घण्टौं त्यही हेरेर बसौं जस्तो लाग्ने आज न्यू इयर को दिन म तिमीहरुलाई एउटा कुरा भन्छु गाइज प्लिज मैनिफेस्ट इट इज रियल शिट नाउ आई एम मैनिफेस्टिङ टु क्लाइम्ब इट होपफुली समडे फर स्योर